کوچبری تنجی جیه کی بر بجیه کی دم و چوین امروه کی نینه جارنا جماله کی چکولانه کی چباجاره کی دور کتنه تی واتای کمروف پارچه یک جرابردی آخوا لدوخوا بهله لدوخوا تنه ادوارین کبرین ری و خانی ناینشتن ساروکاتی بیرانین حسکری عدد و تواهی جهانه که کمروف خوا بفکری دایی هستی جی لدود مینه مروف دکاره جهانه که نو آواب که دکاره به کلانی نو به مروف نو و بریبازه که نو یا جهانی ره به دمی و ره بجیه کرن لیده هندری خوده بردوامی شوپین رابردیه هل جانان سال در باست بن جیان دگوره لی گریدان مروفان یا با آخا کلی حاتیه دنیای و نایوندا کرن چیروکا بریوان کارا کوینجی لور دست پید که امنهال جیانا بریوانه یا کو جیانا خواه به تکوشنا آزادیه یا جبون نرخین خواهونان دی کو جسیرت حتی اوروپای دریج بوی گهداری و تماشه بکن ناویم بریوانه عمره من باید شست چه بو از جهرما سیرتمه هرما بوتا ج باجار مصر جه زاروکاتیم ده بابم ندیامن بار کرنه جکنده ما هاتنه مصر جه همی زاروکاتیم مصر جه ده بوری والله ترکیستانی بوری لی ویدمه و حیاکی حشتی و چارا و حشتی پنج ام مجبور بون به مالباتی وکی گلک کردستانیا ام سر مسئله عبوریه ام شوالات خواه ام درکتن مجبور بون چون متروپول ترکیه برای که من اشاعتچی بو یکشی آشچی بو yani de oteli Türkiye'de yani Antalya. Zaruk be bave xomazında bun. Vaki hami Kürdistan'ya. Şu boyu ve megona abe me malji bürçuri. Me bir Bursa'ya 2 salam durma jur em çuna Antalya. Em vakti Kürdistan'ya bun. اونجی زانن که ام بجن او چاندامه کرده از نو مالبات ده او سر زورداری سر جنه بزور زوجاندن و بیدل زوری کی زوجاندن او چاند گلک بشکتی بو هنگید نو کردستانیان ده اجی قربانی کی یک جوان آمه جنه کی ویدمه که بو قربان هشمندیا میر اکه برابه اکه بابه ميرج زينتها وان هشمندية وان عين شوازي تين سرجنيده جبروي بسمامي كي من هبو ام جيناري هبون لمسرجي مبزوري داني قوتن بابي مراستي ندا ازوي بيجن بابي من ندا قو مامي بابي من برسرده شو قو امي ببن لي بلال بامه مزن به از اینگی 14 سالی بوم از کتبون 15 نو و سا او کر مسئله کی چه بون اوانده گوت نابه تقابل بین ارید بین ناموس یا او فهم کرنوانی ناموسی سرجنه و سایه اینگی از شخص شارک کرن برایم جینه دا برایم نمزن عبدالله اوجی الانادولی بو اوجی او بابه مسر به مسئله جنه لهب كتبون بعدين قلت كش ماما من شوارد بيني أبي قوس كش ماما تناينم أنا زوجي ممكن خوش كامنة براستيش قال مرود مالك دم حلق ده طاقك ده مزن مرود كي خوش كهيبة خوش كبراه أما تابي مزن مير بيفهم ناكن وش من ديابري جبروي أزبرم شركرن دعوت معود تشتنا فلان جو كشامة أمي ياي مزن بك والحاصل وصل براسي بسمامي مجي إنساني كي أتشابهجم إنساني كي نه زور بو إنساني كي مروف عم ذكر زانبون أو حس كرنا برا من ويدا تنجي أما حس كنيك شوا هبو يمنوي حس كنا زارو كتيبو كأن بهبرة مزنبون تا خمد زارو خاتية مبون متى منبون خالة منبون أم تبهبرة مزنبونه ام درکتم به هفرش خل با مالا باوی خوبم سپای
ام بهوره درکتن ام چون بورسای 2 سال الومان و ام چون انطالیا ملویش یانکر حیا کنگه مال بابم هجی لورن یعنی مال بابم ده من برای منو و خوشکی من مالی وان لوره لی حتی هنگه 85 دما 85 بو 85 و تابی دیسا کار بو خباته بو و ایشا چی بون ایشته کرد او قدره که نه قدره من نه قدره نه راستین جبروی پسمامی مجی بمره بو برایم گو بلای وجی وروکی برای کیمه تابی هنگی مالا بابی مجی بمزانه بون بابیم دیام برایم جمریم تبجی بمزانه بون که نابرم نوی چاوایه حسکنه ما که حسکنه خوشکو براتیه يعني حسكني كي هاجين قد شينابو وشينابو نهم بري ويدتني جي شون دجي شينابو كارم صابيجم بالي هبون بالي بيرستنيبو ما قلت ام وين ابي سرخو هلدن يا مجبير كبيجم قاعدن ما وين ابي سرخو هلدا ما قلت ابن نحوجي اما بالي بيرستنينه يعني نابي زواجي اري نابك ويبزوري ناف خصبونه سرمه اللي دندوري خود جواره خود مكي دو حب خوشكو برابو شكم صامزم بوم بهوره ما وي نابي سرخه هلدا ام بهوره كت نابري خصناخه خباتي خو موسى او جسي جارهات گرتنو بردام جزا بگشتي 15 ساله بجما بو نوت سال بو نوت ريخستن ما نوتي دا ناسكر براسي بريمجي و ازو بسمامي خوجي يعني وكي هبجن هاو ما دابونا هافز صابيجم جبوي بيفهم كرن ام بهافري كتناوى ريخستن نوتو بينج ادر كتم نوتو بينج در كتم تحليبهم شارتلي تحليبهم اللي محكمة دوام كتابي ام 16 حب در كتن ذاتم قرتن نوتو شش لوي داري سالة كوني بمان از بردام بردام اما تابي ام بردم برندن از در كتم در نكتم همان كتم خبات بارتي نوروز بو مدس بيكرو هروا دولتا تركيا برمع عاجز كر هر شب دعوي سرمالي متارو مارك برايم جنبرا مالا دبن تقسم بالشعبة شبروي بارزري منو وبالي منو نر قوتن وي هرمي ترك بكي اسنجي درباس اسطنبولي بو درباس اسطنبولي بو نوتو شش و متامن هبولوري ام رحيوي وحميشة إذا بيري شاد كن دبيا خافتني ده متام خجف علي ام بهبره ام كتنا خباتي لما خباتي خكر كملامي نو يه جني ولا باريزي كردستاني بكربون ملوي درجستان ومتوات بكر توات ده بونو نري توات ده مردوشي وسام بردوام كر لويجي بس بدعوة مني بري جزاهات هنگي يعني هبالي ما قلتن داري البيت تبقرن جزاي مازن بدن تا دو جاريش تكتي حبسي ما قلتنا استرنايم هنگي ملت روجت كت برشعبا همان در كتنا أوروبا لبالي تشتكي بالكيشة شوا يعني هيسي من اوكي من از همه جا أوروبا تترسيان من قلت از ناچم أوروبا از الورم حياة دوسيا من داوي به 2 ساله دوسيا دوام کرد داویه ده جزادان 4 سال مجبور گوتن گلک تداری تسوز داومت گوتو بیگا درنایم حتی کی جزا بدن نفسي دركتم از شوم انديسا از ور حاصل داري كي هاتم قرتن باسبورت خوانة تشتخه مع آماده كر داري كي هاتم قرتن سر ناوي إليغاليتي ودريجي او جزا نسا 4 سال از رازان 3 سال و نيف جارنا کوچبری هەڵبژاردنێک نینە سەدەمێن وەک شەر زەخت فەقیری نەچاری ئاژی بریارێن و کەسێن دڵ لە شوونە مرۆڤێکی ددنە دikarin mirov ji jiyana wan bi dûr bixin
Divan deman de mirov tenê cihê xwe nagorne. Di vê nasnameya xwe têkiliyên xwe û xewnên xwe yên derbarê pêşerojê de jî ji nû ve ava bike. û cihê ku li du xwe hatiye hiştin bi demê re tenê wek welat cih û war namîne tipe bîranîn. Cihê ku mirov dixwaze vegere, cihê ku qaweta xwe jê digire, hêviyên xwe mezin dike, ji nû ve biparêze, ditirse winda bike. Ji ber ku carnan tirs û xemgîniya sereke mirovan ne tenê ji axekî dûrketine. Lê tirse ku mirov bi wê axê re perçeyekî ji rabordiya xwe jî winda bike ye. Ez werim ser derketina min ez çawa derketim. Ew zor û zehmetî ew hîs nayne ser ziman. Rastî ew hîs nayne ser ziman. Min gotiye not û heft, not û heşt ew rê ket ber min red kir. Min got ez naçim. Vê deriyê jî ji mirêwekî Kurdistan çunkî li deriyekî didî Kurdin, Kurd pir in li Stenbolê metropola. û çî çaxê bixwazê dikarî herî welatê xwe. Wisa bû ji salê carek dido ez hefteyek dido dihatim Kurdistanê min ziyaret dikir. Lê ji min re pir zor û zehmet bû ku vî biryarê min da. Vî biryarê ku derketina Ewropa. Dîsa jî ez derneketim carekê min. 2020 ku ez derketim biryara hepsa malê dan ku hê hepsa malê nexistin meriyetê yani jiyanê ez hingê derketim. Min got her min Rojava ser başûr de. Ez çûm alê wanê de sînorê Rojava û sînorê Îranê û yê Kurdistanê de her du ji Kurdistan de Kurdistana başûr û yê Bakur. İxbar çêbûbû ez hatim girtin. İxbar çêbûbû ne ez tenê bûm. Min wan nas kir lê ewan min naz nedikir. Ew jî dixwestin derbas binivîsa. Wî kirin tabî sûc ji min re min qebûl nekir. Ji ber wê 10 roja ez nava artêşê de mam başkarê. Piştî wê em dixistin mehkema me şebeke dest pê kir heta kişî ji ew roj xilas bû ew şev xilas bû serê şebekê. Wisa bû li wê derê rehetsiziyê min hebû. Ez ji ber goya xwe gêj dibûm min ku xwîn dihat hepsê de ya me dibirin dixistana hûcra ji ber zimanê me, ji ber kilamê me û ji ber gotinê me Kurdî ew êş çêbû goyê min re. Krîstala goyê min şûna xwe de laptî bû. Li wê derê jî gêj bûm birin doktor ew kirin filan serum ew kirin neyse. Wisa ez berdam. Min got xwe taqestê bigirin yani taqestê bigirin çikî wisa bû her tişt sadat xuya. Lê ez berdam çawa berdam got her roj tê werî îmza bidî me mor bidî me. Ew 2 salat hepsê de ez ji bo ku şartê ez qebûl nekim û ez neçim tekmîl nedim wan. Tekmîl ema tiştekî dînî ne. Derî ji va ez vame îmza didî. Ew ne tarza me bû. Ne tarza me rê xistinê bû, ew pir zorê min çû. Lê mecbûrî ez mam. Êdî derfetê min tune bû ku ez derketama. Ew dehme qediya min got ez em goy xwe hemeliyat bim. Hê ew dehme neqediya heft heşt me wa. Çûm doktor kontrolê wa dihatim. 4 roj hefteyê 4 roja min çû îmza da. Bû 5 bû 4 roj wele biriya mehkemê dehmeyê min qediya biriya mehkemê hildan. Ku hildan ama me got hêş ku bilezîka yê malê hepsa malê nanîne yê elektronîk wele hema lez û bes işte ez birdihat. Çûm Stenbolê tabii em nikarin serbest werin herkes vîzane çünkü em di welatê xwe de qaçax jiyan dikin. Em xweyê wî welatî ne, xweyê Tirkiye û Kurdistanê ne ama em bê mehfil. Em bê nasname ne û bê zimanin qedexe kirine zimanê me yani û mala xwe de em ne bê zimanin de. Lê ji ber wê tu ew kê min nema mecala min nema min got îdî gelekî ez derêm. Yani biryara hevala bû jî. Wisa ez çûm Stenbolê, serî Stenbolê de birga qaçaxtiyê însanê yani biryekî em bêjin ne fermî ne balefirê qaçaxtiyên derketin. Lê ev riya
evriya terkirna welat heye birastî pir zor û zehmet e nayê ser ziman. Yani hetekî ez hatim çûme İstanbulê jî dirê de sêrkî çavên me sekinîne. Yani yekî dayîk ve dayîkekî ku de sîvî zarokî biqete. Eynî wisa çikî em bin welatê mirov axa mirovê welatê mirov dayîka mirovê, axa mirovê, hebûna mirovê. Ez welat terkirim. Min terka welat da ve derketim riya Stenbolê. Stenbolê jî Edirne de wisa çû seriya Yunanistanê. Wê derê erê merî çêrê dibêjin aveye. Li wê derê ê ku min birin ez tenê bûm. Ez tenê bûm du heb qaçaxçî bimire bû. Ya min birin dengê eskerê Türka hatin. Nêzik bûn. Dengê wan hat ewan e bilez û bes ma min avêtin derekî dehl, derekî şafir, derekî ku riya însana têde tune bû mirovê re. Girtî bû, ewsa girtî bû. Ev dirik henin, tu Tirk em bên dirik. Te wisa bû pêşiya min. Hema ecele min avêt newrê û ew xwe nizim kirin qeyka xwe de derbasî wî alî. Ez gavê min avêt newî alî şaxekî wê tu Tirkê çavêm de çû. Çavêm de çû ez rûniştim, çavêm tarî bû, dinya nedî ez gêj bûm. Min got strînê virê jî me qebûl nakin ku me terka welat daye. Min wisa şîro vekir. Ez tenê bûm. Di wir de riya ku 5 deqe em bêjin, bila 10 deqe be ku em ji nav wan daristana derê werin ser rê alî Yunanistanê ye. Wî alî avê. Di wir de rê tune. Mam di wir de min got ya tê dewleta Tirk dîsawre min bibe ya ji elvirma min hinda bûm. Min telefonê hevala kirim got elvirma. Got çima hemî kes di wir de tê. Min got ne di wir de ya min ecele avêtin hemî tu rê ew kê dirikin nikarim were. Neyse riya 10 deqa bû. Tam 3 saat û nîv ema me di wir de bûye war tarî şeveqê ez birbûm. Yani nîvro bû. Bûye tarî. Êdîm bi desta min ema wa dirka wa ewka min gotî min te koşîna çiya aniye ber çavê xwe yê hevala zor û zehmetiya wan. Duê berfê de ku tu çûn piyê wan jê diket, tilkê wan jê diket. Aynî wisa wî awê min jî bi destê xwe dirka min vekiriye û e derketim. E derketim erûniştim destê û piyêm hemî te bixwînin dirdirîne. Yani ew wisa û yê dinê piştî jî misakir însanê ku ser wê avê datine gelekî xerq bûne, bavê veçûne, mirine. Ema ez hê Yunanistanê bin çav de bû. Xeber hat yê FETÖ'cî. Ji warê xeber hat işte savcî û hevjina xwe nizanim çi herwa tefsatê de xerqî bû, xanqî bû çû. Ji ber wê ez hatim ser rê li wir jî marekî mezin 2 metre zer dirêj derket pêşiya. Ez rûniştim, ez giriyam. Min got piyêm ket vê axê dar çavêm de çû, çiqulêdarê çavêm de çikiye. Ez derketim serê 3 saat û nîv li wê derê asê mam û wî em bêjin ez ê bimirim, ew bi rastî em naxwazin bimirim. Çawa? Çünkü yê deynê me pir ji vî gelî de. Em dixwazin emirê me dirêj be ji bo ku em xebatekî ji vî gelî de bikin. Ji ber wê ew tirse bû, tirsa mirinê tê çawa be alê Tirkiye werin me bibin, alê eskerê alê Yunanistanê difroşin ya pera didin alê Tirkiye. Ser wî awê ew gelekî min aciz kir, ew ji ber ew tirs ew saw ser min hêjiyeye
ابسری خو بسالا الورم از نکار نورم بچوم باجاری کردم گوزی هندامم حیوی درونی هدی مسر خواهی درکتم مشیم هاتم مهاوینه بو تموز بو باورکاری و تین و برچی سر ویره ده از مشیم تلفونه بالک مو کستنه چوم بباره پیشی چوم اف سینوره جیه نوبت عسکری یونانیستانه هنه چوموره من اشارت کر من او کر بان کر وها کستونه والای مگو هوا کسی برتونی گو چواتنه مگو ولا والای جیوا تدي أول كيوني بصب لندن مرديوني بيبيلين عشان سري مقولة بعدو حباد بينهم والله نيسا يجينا ترسيام قاهرة هذا كناش بكا من بقرن بدنا لدم از مشيام ولا قو تبين بيمس يه دركتن دوريا كودقارن بر سينوري سينوري خود تركيا عسكرية يونان ولا هاتن من ديتن قوتن تركي مقونا قوتو ترك مقونا اس كردم وساكر مقو اري اس كردم ولا قراقول بانزري وكي بانزرا عربي كي مزن تجي بيه وابون سر بيه هو مزن ولا هاتن بر مسكنين جمله قوتن تو تركي مقوتنا نعساما مقرتن جمله وساكرن مقو اري هم او شاف الاوتيل ما لوی باجاروکی که نزدیکی سینوره بود و سر شبکه هم وان چند جنا و حوالی وانی خود هم چونه بالفرگه هم بالفرم سوار بونه ماتن یونه آتینا ساله که زلوری مام ایشه گروا برچی بونه زندان دست بکر بودی سا ده شخص پیشوانیا رئیسدار حوال لیلا گونده لوی دری سرناوی آوروپا ما یونانیستانی دست بکرو و کارو خبات خوی جنا پرورده خواه و هر شب مچالکیت کرد ام دمشیان دور قمپی وانا بمشحلا و بدروشمی خواه بأوکی خواه و متشان تلویزیونی و سال وی دری ساله کی اسمام هبا لگا گوت ایدی بدری ملت کیم بیه گو ایدی ام تدرخن هر که والاتی کده وسا بپرسیات راست از هات مولاندا بالفری لیه والی ما هبون 10 جار 15 جار یک 30 جاره دهات چوها هر هفته چوک بالفرگی لیونانی و دهات گرد از هات هولاندا چون بلژیکا دو 25 روز لکنه کمان مالا میجنا باهوالا حتی که همان کارو خباتی وان پر بیجن یوم بو یعنی گلی که مشغول و حتی هاتن ما خبر دا و گفت کره خوادی کی جوالات بیا پرسکرین اول هر تم پرسکن جمرا شخبات کارا کجبوی گابه پیوری و بگوره باجاری و بگوره هر تم دبیجن جمرو پرسکن او شوازه کی ام بیجن وقع عدالت پرسکن هوا جبروی مگوت پیوستیل کودره به اون زانن از والاتا ناز نکم یادنجیش خم ندخس ورور لی از هاتم پشت امری خو افکت برمن و مجبوری از هاتم کره پازن کودری مناسب ببین مساعد ببین از شاندم هولاندا هواله میجنجی الفرموش خو لهر ولاتی انا جناوی اوروپا هی اکوتی و جیان اوری دبینه مروا به شوازه کزراف بخو بگرید انتگراسیون جره دبین مروا بگرید دن بخو بگرید دن یا مروا دبین کی اونه هرنا دبستان آمه 3 سال پشتیوی هرو جوینی وانه هرو مکتوبی وانتی زمانی واتون زانی
و سترسا کوچه دبه بمروره و ها ام بیا بیج لگوری ترکیه تلوی برچی نایلن و الدرب نایلن او راسته لی او جی نبخیر بابی خود کن ام وقت از هاتم وی اوروپایی از چا بیجم دو دنیا مجیان کر باک استانبول جی متروپولی ترکیه اما جبو کرده مپرن و هر آن تکاری هر تموری ولاتی خواه نوی کی بیداری پنابری آورا لبیداری تشتی هر زور و زحمت کو مجیان کریه که منه مزن وفات کرد ذاتمی 20 روزه منه قدیابو که مو وفات کرد وفات بیا شینو شاهد جمهور سر انسانی خواه شهادت برای پچوک چه بو از نگیریم لولاد لی یه وی برای من پر زوره منارد پر زوره مات من دگو چما demek ki sebep avi ku es penaberim sebep avi ku elvalat garibim sebep avi ku devlet Türk bu sebep و ان کار مر مولات خو ان کار انسان خو بالي خو اسهم بس بكم وان کار مدي وي اخا بيروز دس بدمي وهزيز بك وبين بكم ابا برسول ابا من بپرسم بیجن حسکرین چیه؟ eventi چیه؟ eventi عشق و evina ولات مروه آخ مروه چما مروف ترا دوخت زارو که مروف به آخ مروه چما کردستان بخو ایرو دایکا مروه دایکا کردای دایکه راسته yani البدره تشتی yani درونیا منه باشه از بیش براستی او انسان بیشه البدره باشم او خود خاپینه انسان کی گاوی ولات خو قطبو داره کی تج آخر قط کی داره کی آخر قط ببه ایدی جیانت که تبخی نوا قط کی انسان جو سایه و تشتی هر بالکش اول و داره از اوا 5 سالم که سالا 5 سالک جلوه داره 6 سالم بگشتی چه بو وج ولات اتمه من هیچ شبکی خوا خو ملبرینه دیتیه از قاعدة تخودة تشم أوجي بزور أتخودة تشم بصراحتي رانازن قاعدة تخودة تشم هنجي الولات من هنجي تخوا خودة أس حزور دبين بتشكي راستين بويا بنابري برتشكي زور زحمته زحف ولات وقلت يا بيريا تشتكي بيريا كو بينا آخي بينا وي آخا صور بكم وإز دست خودنا يهيس بكم جبوي وي أبات شون بطلاني يعني بين تحتيله قلت چی سر بینن؟ گفت شمرین که آخ بینن دحب کبرا بینه گوله کبر مجبور کرنه لیم آخانی نجمن که ای آمده اما اره واره مظلومه واره برخدانا تکوشینا دست پکی اره هر شبک ادبم روش باش کردستان دوی ویدکم بندکم خسور ev ne normal aheke aheke normal ne belki herkes bize ahe biranine ki geril adam xwandı bu got gave çun من برياردا çun Kurdistan hem biryar ne da kuzen gotin çiya ah und go ah her deri ah çiya her deri çiya go pişti ku esçum go mişyan kreja got namad biranın got kudet çum şopa havalat ket biranın go go haval deverde borine deverde berxadane deverde şehit ketne شبوي وي آخا بابو كالا چمال بين امجد بين آخا دايكا آخا دايكي چونكي ام فتكرين جيان نولوتي كحتكي إيرو دايكي جن چكريه بس بكي يعني افخاكا بيروس إيرو تشتي باركش إيرو ام البيت مرن كردي ما لفر بنابرية دمرن وسيت كند بي ياما بشين آخامه بشين ومجي قوتيه بریوان هیوی دیگه گروژه که دیسا وگره سر آخاتی و باوین خواه جبر که مروف دکاره جوالات خواه دور بکوه دکاره سالان در وی مال و مملکت خواه بشی دکاره بجیه و جیانه که نوره خواه بگینه هف
لê hin girêdan hene ku bi durbûnê qet nayên qutkirin. Axa ku mirov lê hatiye dinyayê, kolanên ku mirov lê mezin bûye, dengên zarokatiye, mal û biranînên dêw û bavê hemû di hundirê mirovan de cihê xwe digirin û tu carî tune nabin. Ji bo bêrîvanê jî sêr tenê navê bajarekî nîne. Ew cihê ku jiyana wê lê dest pê kiriye. Cihê zarokatiya wê, cihê biranînên wê û cihê ku hestên wê yên herî kûr bêve girêdayîne. Dibe ku gelek tişt di jiyana wê de biguhere. Lê hestê vegerê, hestê ku dîsa li ser axa xwe bijî di hundirê wê de her dimîne. Ku rojekê vegere sêr dê, vegere ser axa dê û bavên xwe li wir di nav heman ciya û kolanan de hest bike ku ew dîsa vegeriyayê cihê ku jiyana wê lê dest pê kiriye. Ji ber ku ji bo hin mirovan welat tenê cihê jiyanê nîne. Welat parçeyek ji wan bixwe ye. هو خاطت متياو هات خات خوت متمي از باشم هو خاطت متياو تو چواني هات خات متمي از باشم ميري ياو اخترنام پاشناوی من کارا کوینه ماین اخترنام کارا کوین درس من چی به یو حوالی ماتنه و دری امن بخبتینه بره درس هولندی زمان هولندی پرزوره لê wekî girtlaxa me yeke xe em bikartînin ew jî zaf xe bikartînin. Me jî yê wekî min û yê ciwanan ne wekê ve ciwan zûyîn dibin. Lê belê ciwanê ku sinfa min de hene em 16 hebin em 5 heb emrê min de ne 5-6 salê lê ew dî tev ciwanin lê ciwan ji me paştirin. Erê dîsa em başin ciwana çikî ciwan xwe nadine ji xwe re dibistan xwendin û nivîsandin wekî hewkekî ji xwe re dibînin rojê xwe tişî bikin. Xwedê eval hêstekî wisa dû ewkî bi mirov de jiyan kirî yek wisa bikenû laqirdî çanteyê me li milê me hem piştî vê emirê hem diçin dibistanê û aliyekî dibe jî em xwe ew hîs dikin yani ku em zimanên dibin bi nivîsa wana em nivîsîn dibin baweriya mirov bi mirov çêtir tê. Erê mirov çima ji ber ku vêga em bi yekî re xebirin cênarekî xwe re ya jî Tirkiyekî re gavên xwe yekî Tirk hêja kelîma Kurdistanê hel nakin pirin li virê wey bi hişmendiyekî şêwazekî faşîst nîzîkayî lê dikin em dikanîn di bersiva xwe wan bidin. Dibistanê de dibêje hûn ji ku ne var kom yê vandan em tên î kom ew Kurdistan. Welat tava vê ne tave hewayê vê ne hewayê gulû çîçek û dar û berê vê jî bêhna xerîbiyê jê tê. Daim goçya belinde le tenabinem Daim goçya belinde le tenabinem ولم گل باتن گل سربونه لناچل پینم ناچل پینم
Vegera min û hêviyê min ê vegera welat. Bi rastî îsal hêviyê min pir zindî ne ji ber ku eva salek zêde pêvajoyê ku nû ê aştiyê dest pê kirî, aştiyê civaka demokrasî. Ji bo wê tabii ev jî hemen çê nabe, ez wî jî fark dikim. Lê hêviyê min zindî ne teqes em ê rojkê bizivrin welatê xwe. Ez îro vegerim ser Kurdistanê vegerim welatê xwe, ez ê pêşî herim Goristanê Şehîda ziyaret bikim. Çimkî wextê li wê derê gelek hevala me Sparta axa Kurdistanê gelek hevalê jî me nas kir û yê malbatê jî söz û peyman ji terê dayika min, söz û peyman welatê min heyekî nefesa dawiyê ez ê tişopa te de ji bo rizgariya te ez ji bin destan xelas bikim, ez ê tekoşîn bikim. Sozê min seroka por e, sozê min şehîdar e. Ah, ah welat.